Hagajing draw ya ka round 16 playoff ya kitim gi basha hier na ka Champions League bat kitim gi bat hakdan ka baar hakame ya kan ponjong ka Europa League ke jing le kai kan long ko bi tenat ha namar kitim gi ya kendo para bayar kat bor Labanang ba ka Man United kan simcinge ban ya rung ka round 16 namar ka haban ya kon ya ka Barcelona kublai fibro ki propojor ka josna tenan ban ngap ki video ha ka ne channel ke jing le kai ha ka Europa League ka RB Salzburg ka tim basha hier na ka Champions League kan ya kendo ya ka Roma Kumjuro ka Barcelona basha hier na ka Champions League kan ya kendo ya ka Man United ka country drink Kadbag Ejak nya kendo ya ke Union Berlin ke Shakhtar Donetsk kan ya kendo ya ke Rennes Kadbag Sevilla kan ya kun persya ya ke PSV ke Sporting kan ya kun persya ya ke Midtjylland ke Juventus kan ya kun persya ya ke Nantes keluar kusian kan ya kun persya ya ke Monaco Develop ke jingla kai kan long mar Arsen Halyeng bat Shabar Nalieng aga jing sedang ha kan riu kan nyodrik kitim ki habannya kon Halyeng kitim ki basyaban hier naga Champions League kat ba ke jingla kai ke ba arpat kan dong Halyeng dan kitim ki ba naga Europa League diperlong ngai dan napi ki ba ki dai jo ki fan naga benta ke Barcelona bat kaman United ban menta Yanova pin kersan ban ya rong sya ke round 16 Kumangalayo ha ke video PA ya ke Barcelona bat kaman United menta kini kendo parama ki ha ke jinya kini rong sya ke round 16 Diperlo ka bapai bat sa Europa Conference League ka balara da ka Roma kum galado haga smoy patadep hang nei bat dai ki tim ki babat akradan ka balai na ka Europa League ki sya pan hiap ka Europa Conference League bat ki tim ka bat akradan ka bar ha ka Europa Conference League kin ya kini ban yo rong sya ka round 16 ki klub ki banyak kon ka kan Rodrik ki langkum ne ka Sheriff kan kon ya ka Partizan kat ba ka Karabakh FK kan kon ya ka Jens ka AEK kan kon ya ka Dnipro kan ludu kuret kan ya kendo ya ka Andar Slet kan ba ka Braka kan ya kendo ya ka Fiorentina ka Lazio kan ya kendo ya ka CFA kan ba ka Trabzonspor kan ya kendo ya ka Basel ka Bodo Glimt kan ya kendo ya ka Linz nan diperlok tang kini ngan si kendo pada ka video kublai shibona